Zeki Atak Camisi çok eskiydi. Camimizi yıkıp yeniden inşaatına başladık. Taziye evi, cami, Kur'an kursu olarak yapıyoruz. Camimizin adına kurduğumuz dernekte bağışları topluyoruz. Şu anda inşaatımızın son katındayız. Camimizin kısa sürede bitmesi için bütün hayırseverlerin yardımını bekliyoruz. مزیرتا شیخ زکی آتا جامیسی گلی کون بی 40 سالی 50 سالی بی گلی کون بی رطوبت و هبی منو که امتدع عبادت خواه راحت بکن اجا تشویق مسلمان ما خراف کریا و اما انشاءات و ما همه برخلاص بین کریا و اما مانا نفره ولی ام محتاج احتیاج من بال دستکا مسلمان دولمت هنا خیر و خواه بخن تدا یه بتونه بخیته ده یه دمر بخیته ده و حاصله ام محتاجه دستکو برای مسلمانن و به مزیفته هنه ام آوا بکن و تمام بکن خیر و برای مسلمان خود تعالی خیر و برکت بخی مال و ده علم و ده عمل و ده عیال و ده و خودش وی راضی بیه و خیر و خب بخی به مزیفته هنه ده جبو تمام کنه و خیرت بکشه